勉強会기쁜 것도 되지. 어떤 선생님들 신청되나? 자,勉強会어떤 기준? ямар сэтгэлтэй байна? Сайхан байна уу? Их сайхан бэлдсэн байна. Манай хүүхдүүд дээр өнгөлөг байна. Японтаас бидний маш сайхан хүлээж авч байна. Усын хурлынхаа дайранд бүх тусгай өрөө бэлдээд хурлын бас танхим бэлдэж өгсөн. Сайхан. За. Ийм зөвхөн тохноо. Туу ба. Хилтагүй гүйж байгаа. Бэнкэг хайдаг. Чуя. Интернетээр ороод нөгөө амьдрал За. There is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. 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 Yeah, there will be an answer. Let it be. 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 Whisper words of wisdom. Let it be. Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Yeah, let it be. Let it be. Let it be. Yeah, let it be. Oh, there will be an answer. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be, yeah, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. 가슴이ゆく景色の中にあの日の歌が聞こえる桜今咲き誇る切な道に行く僕らはきっと待ってる君とまた会える日々を桜並木の道の上で手を振り叫ぶよどんなに苦しい時も君は笑っているからくじけそうになりかけても頑張れる気が
したよ。霞みゆく景色の中にあの日の歌が聞こえる。桜桜今咲き誇る切なに散りゆく定めとしてさらば友よ旅立ちの時変わらないその想いを今なら言える